الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو الله تبارك وتعالى بيبتي وبلونج وكل يداك مكسرة لكي رمضان جيجمكم مرمو جتساني وكبيرا تنويزا حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه يويرز النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يككمي يتقام وكتب محمد صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة مريداكو مزكك سيرا مريداكو بنانغ كبانغو كريداكو شيري موين بكسا يقال السحور ويقال السحور فإن في السحور بركة أما نمغا تياتغيزا واتيكا فتحة فإن في السحور abategeze kiseera kino ekirungi ekisembayo kubanga dda kutujira ekiseera kiri ekisembayo sikujanguyiriza eno wakava musola tutarawih abo ne bagamba yategeza as-sahuri emmere eno etekeddwa eyaddaku erimu emikisa amu ne bagamba nti akisobola okukozesa sahuri ng'ategeeza kino oba sokozesa suhuri ng'ategeeza ekiseera oba okutegeeza emmere kyonna nakikozesa mu mbeera zonna. عباد الله بتبع الله بيتي وكثير من المسلمين مع الأسف زهدوا في هذه البركة السلام بانج اتشنكو امكسجنوا بجلسه يتعشون بعد التراويح ولغم صلاة التراويح ناتولا ناري اتشغلو ناري رد ليتشويلا ngatuka mwana tune baba yebase neyebaka tongala sobola kuddangulu ugenda okuzuka nga baziina salatul fajr naleka bwatyo nabeera ku mbeera yo mu Ramadhan naga nti azadda ku yannema azadda ku namuvaako ma'a anna ba'd ahlul ilmi yara anna haula'i in dawamu ala dhalika athimu ngataba manyi banji abamu kubamanyi abanene bakiraba nti omuntu senga agendera ku nkolenze ddaku yannema ddaku namuvaako omuntu oyo afuna omusango abantu abafuna omusango eri Allah tabaraka wa ta'ala kubanga bagayaliridde ekimu oba ezimu ku nsomesa ennungi ziyalaga nabbi sallallahu alayhi wasallam nti za muddini يقام النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإمام مسلم فكو صحابي يتوى عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقام بفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر اتياولا وكتوى قصيبا كفة بنا التوحيد أبان يزين ذكر زنونجي نباولا الله تبارك وتعالى نبالي أبتمواولا بمسازا abayahudi abanaswara ne bamuteekako byatalina ekyawula wakati w'okusiba kwaffe n'okwabwe kwe kulya ddaaku. Idhan abantu ba Allah tabaraka wa ta'ala almas'ala mutaalliqa bil'aqida ensonga eri ku aqida nabbi akulaze yagala kwawula wakati w'abayudaaya n'abanaswara kubeera tubaawukanako hakadi ensonga nkulu kubeera nti tugigayalirira olabe nti amanyi bangi bagamba nti omuntu senga akitwalira ebbanga lyonna yenga agamba nti sirya ddaaku chinzo kumutekesaako ayinza ofuna omusango eri Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan tujibeera tujizza obujja sunne tujizza obujja tujifeeko nnyo kaseera kali akasembayo ke kalungi okubeera ntulira muddaku zuka kale bweriba munwe gwali envu ne bakabaka glass kamazzi kandi bakabaka tini nnyo ko okwato tekefuna entende 3-2-1 joboli awakiri kantu wakati n'ennyo naye nga sunna eno togirese abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bebiti wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.